When you go to Mercury, you know that a lot of rugby players, doesn't matter Samoa boy or Tonga boy or Cook Island people, they say, hey, tree, you know that they call me tree, right? Samoa boy come here, hi, dogs. Mercury Plaza. E karangatia nei ko Mercs. Tētahi o ngā tino wharekai pāreka reka i Tāmaki Makaurau o te 25 tau. Ki te mōhio, kei te mōhio.我個名叫做陳志成，喺1990年咧喺香港移民嚟呢個新西蘭嘅。咁我就帶住6個女，初嚟到嗰段時間咧，我都唔識得講英文，咁咧帶住佢同埋我一齊過嚟，就希望嗰啲女有多啲機會讀書，咁啊我就中意咗呢個 country， 所以我就 stay 喺度啦。And then open 我個 Chinese cuisine 啦。And then today, I'm with that woman 45 years. Today, is anniversary today. I'm okay. He mea whakatūwhera te toa nei e te whānau Chan i te tau 1994. Mai taua wā, i tipu, kua tipu, a e tipu tonu ana tōna rongonuitanga i te ao. I te tau 2012, i tangi hotu te iwi, i te rongotanga ka kapi ngā kuaha o te tino wharekai nei. Haere nei te wā i whakaaro ake mātou kia kimihia, kia rangahaua, keihia rā rātou i nāia nei. No mātou te waimari e ka kitea te whānau rongonui, arā ko te whānau Chan i te toa hainamana o Chinese cuisine. Some people land to this country or they direct go to my store, have a shop. I miss all my customer, similar like the family people, not just, customer. Yeah, well, if I have my business back, I'm happy they, come to us and support us. We can sit together and like the family talk to each other. That's my, Well, at the moment, we still, looking for the right place. We can set up our own business again. I tai mai te tini tāngata i tawhiti me te mano tāngata i tata mo Chinese cuisine te take. E moke nui ana tātou katoa ki ngā kai nei. E rongo ana, e kite ana hoki te koanga ngākau o mahitahi te tainga mai o te whānau Chan mi a rātou kai, hei whakareka anō i te wairua. Nau mai ngā kai hora nei, i hara mai nā koe i whakatupu anaku, i whakatupu arangi. Tāwhia kia rehua, kia tama i te ao marama, e rongo whakairi ake ki runga kia tēnā, haumi e, hui e, tai ki e. Let's eat! Guys enjoy. Thank you guys so much. Okay, here goes.